Ingat lambat tadi dah. Sakit deh. Malah curi pas saya tepak bun buat naria. Cina, ingko, engkau tak turun nang alih na. Ingko man, ingko, ingko. Ibu tadi kas apa aja. Oh, tadi apa lah juga ngomong-ngomong kak ruah? Bongkar jurah. Apa Pak Ra? Paling mereka sama. Apa? Apa benar Pak? Mak minta kita tegon. Tekan jana. Nggak tahu nak merah. Jah, paling mereka sama ya. Nggak tahu bu nah. Nak kene. Lah, tak perlu bantuan. Ya, bantuan apa bu nah? Tahu apa? Ya Mak. Cengar kayak dia bukan kayak pes sebun kau benar. Ini ada. Kak, Pak nggak lagi sarong. Ntar ada emak mana Pak? Mak ngalah sarong. Ntar kada Cina kok nyaran cuma pes. Kincak 2 bulan buat nak mak nak buat. Oke siap. Ya. Berempat lu Pak. Ya lah kalau kalau deki berenang ada di Cina pun kok. Iyalah. Lah. Saya pernah celeng. Pak, sarung dia sekarang. Sip, yo. Oh, curah jemur. Aduh, palang. Pas mak keluar. Lah, Peter Ong buat nala. Ngalak kapak mun suruh mama leng lakar. Bing. Assalamualaikum bu na. Bah, antus keluping. Apa kan kita akademi mustaqim bah? Tidak ada tengah. Tapi Pak Kerja kok naik. Iya kayak jajaan kok ntar desak. Siap. Paling ngabut nama tahu mun kok ntar desak kata kunci mah PC. Siap. Ya, oke. Keng mantel bodo buka cirah. Mun pas tade palang kan entar kok. Lekit beratun lang kok. Saya enggak pas kerong kang kok. Paling nggak tadi PC. Yo, hari aja empuk ya. Nduk nak kecok dari kimun tapi di cuman PC kok. Oh, kok mau tapi di cuman empuk. Bok nabun kok kiboh. Pok. Maka di suara na ale dia. Mas peoreng ria. Pok. Ay. Pola kopuk empuk lah. Apa le? Beda apa le? Mak ngermai ngerkake. Puruin taresa kalian lah ngacepek buat napuk. Beda apa? Andi parlo apa? Menting andi parlo kake entar kasengko. Mentang andi parlo kake tak entar kasengko. Gua tak terus entar nangkok ya buk. Mentak tuh nangkok mulia buk. Bani dah iya le. Wah, cek cara mena pada buk. Cek puru dan nangkok selai kacepek ingat dia. Aba cak andi ngampul ke lu le. Kake dia parlo apa? Aba le ke lu kasengko. Cak andi ngampul marah le. Aba le ke lu, toju ke lu nang dina. Marah kake andi parlo apa? Aba le kasengko. Tapi berana abuk. Iya kakek toju kelu apa parlona candi tuson deking ko bika tuana sangkung ko ngusir kakek kakek parlona tak eka bela lah tuson kasengko toju kelu Takok kakak nguna. iya kakek lekate na kakek dia cek matokar sengko ben kakaan marah salah kakaan bade Mekah kakek jadi ya parlo apa marah abele der. Engkau beda parlona anu buk. Tro cemingin cuma buk. Min cuma pesena buk. Iya mun tadak pesena. Jadi lah buk tak apa buk. Pancung buk. Lah ada yang berbeli nak kakak na. Iya kan? Tak bisa cerai pada buk. Marah lah buk. Engkau karena sedek ngudaan buk. Tak mau giken ni. Jadi tak katon tang pabrik kabaan ya. Ada cekalangkong ngabaan jera abadin dari giken ni di sengko. Lambak buk. Cak lagi lambak engkau bini engkau situng. Satya engkau bini 84 bukan beda buk. Marah lah buk. Aduh, cak bini bi kakek
tompok le. Mata gergen pak empak. Berapa boleh buk, jangan kok nyendokan buk. Tak mon kakak ruah tegak lah sogi cerek buk. Bini napa kun buat nasi tong. Oh, saya kok di kakak lah. Lebih mundur pola mekik buk, bini buk. Aduh iya, kak tuan apa depan kakek? Kakek mau teket tok tingkak tuan dia mana topa depan kakek jadi ya. Ngalah embu. Ya mau tak ngalah embur wa. Ya ingat kakak ruah lah buk. Pera bini buat nasi tong buk. Tak lenget apa. Aku nak buat nak buk. Kurang dermawan, kurang nyendo. Coba kakak surah bini buk, malah tak pernah bini buat nama lo buk. Maksa kakek ya le, maksa kakek ya. Kurang ajar kakek lah karena le. Mesti nak akhir nabi kok. Wah, engkau kencang besena buk. Saya, bahan kurang ajar bahan dia. Enjak lah buk, buk. Marah buk, buat hatin lah buk. Aduh, mun pada mau, ini cuma pesen berempat tangan si ganteng. Kakek mah, saya coba. Kakek lesem. Aduh. Sakone buk, ngak jadi lah buk. Saya nggak mulai kelak cuy beri kan kok lah, mulai buk. Cuma saya bu berak buk. Saya bu rajo apa saya bu keni tangale? Saya bu rajo buk. Mun perak saya bu kene tak perak beli pentol buk. Kebaya apa kaki le? Pese jeria, saya ingin cuma pese. Biasa buk, kebutuhan rumah tangga buk. Bini pak empak, jadi para empak lah duk saya keten dikit buk. Mangkana cak nopok bini tangale. Yang cakap tuan na mustaqim jo, abini situng, yang cuma berempa beandri ya. Saya bubuk. Iya maraya, cak nopok bini kali budina, situng, 2, telok, pampa, 5, 6, peto, belu, sangat 10, pati 3 bulan ria, nyitenyit. Tidak cukup tahu. Kalangkong buk. Ari abang nak beri apa beri ngincam kan kok buk? Baan lah karena lain buk. Lihat mau cak ngincam mati beri kaki atanya. Kalangkong buk. Ya ada pada le, tengah teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalangkong buk. Burung kok latang kalau buat aja. Ibrik resen kok ben buk. Lah, bu angkut na telur sepatarangan tak pada. Lah, munting se kakak enim kata le mole, munting ale numpuk bini kan pak empak. Tuh, se. Nangis mak, singkuk mulia kelu ya mak. Antar tak ngir-ngir angku ya mak. Tina, mangkana bengak jadi ya. Apa bangak mak? Kompres bi aing angak. Bek na ye, mak ladu buduk. Kasak tuli boleh? Cina singkuk mulia, assalamualaikum. Salam. Ih. Aduh, tolos ngir-ngir tayak je dah. Dujak taking matai pasok ibese. Lah, tak kaprangku bek ni ye. Dubu gelu kan nak je dah. Aduh sakit lah, tobat. Bocor nemu poroban kok. Jangan bagian nar ya. Bermaria ya. Loh. Ai. Mak ajar ni nggak teke-teke gendai dia. Hei. Ye, latihan apa buat aja ye? Tahu raka sakit singkuk dia. Ayah korban apa ya? Mak kocak korban nangtuk pada ye. Ajaran kau seenggak congcong enggak jadi berumah ye, una ye. Raka sakit singkuk dia ngir-ngir. Mak bisa ngir-ngir cap apa buat aja? Benar ya, capok. Apa ruah tes pen? Boh. Pas sunung aki. Hei. Apaan buat saya tes pen ye? Ya Arya saya teku engkau kak. Halo. Mak dititip buat saya tes pen ye. Ya singkuk sangku hamil, makanya aku milih si tispen ruah. Mana lopot mele, bener tes pen jadi ya. Tes pek. Tak tahu lah. Pitas je lah. Tak tahu ngir-ngir cak nama puna. Jira buat infeksi ye. Tak tahu dia lah ngir-ngir kak benar kudu tanggung jawab. Ya. Ya, parah. Suntik dah buat nanti tanas. Pera saya ketipu, tak cukup ya kak benar neket singkuk libelian. Oh, cak berak saya ket kale re. Kan lah tepat je lah kan saya buat buat na ye. Kurang singkuk kan jauh tambahi puli. Minta berempat lek benar lek. Ya kak
Gila tak rapat ceria. Ya, makcik larang ngawuk na. Ya, saya kata ki. Pak. Pak cukup je 100. Yang saya enggak buana. Cak temu-temu kok boleh. Po, mon sing ko otero boleh kasih buana peremang kak. Ai, tak jera buana ye. Masa kasa ente ya agerin demen. Ai. Pak cukup je dah. Ya. Cincin boleh kan. Hari yang kok kincem pese. Cok borong titik kita mare Ada lepas. ni nabi nangko. Buat saya keton. Lah, iya Besok kok. saya tak temu buat nangko kan tak kira luang je lah ye. Ibu rumah si Korea juga sakit. Lah, si Ya, kedua lah je. suntik cik jajan manolo. Tare boindo. Saya lah ngajari ya buat nak nantang ye. Ibu rumah pulih kak. Itu lah. Mun buat nakar terus boleh dah kira temu nekat dulu. Loh. Selala penyakit kita mare ki mun temun boleh katel. Laungku si kedua dia. Iya nah. Ada apa? Kayak dia tama. Saya lah ajaran ngarset nggak dia ki minta boleh kan kok marah. Aduh dah. Pas bon ngajak mun temun boleh. Ah. Mungkin kencang. Tadi nanang katel. Iya, 200 tak katel nah. Oh lah, man. Buan kia ye. Marah-marah itu lagi apa boleh? Oh, iya laungku. Kok pera 100.000. Buan modal gelu. Jadi lah kata bareng-bareng kali ya nak tayek nah. Kini lah torot. Gang kangkung. Beri yang jadi ya. Masa pas kita tombuah bulu nak kakak ke Setia. Wah, ke sini abis. Wah. Ay, ada kasak noring lebut ke masih. Siapa yo? Kakak wah. Aku pasti banyak. Tarik begini, semakin. Arya lah bagi kata ye 100. Arya bagi 4 berarti tang bini beri 200-an dia kapila. Wow! Apa buat nale? Di mau lebih serah. Kamu udah pesir aku. Di mau lebih sejarah. Ngencem kok le kampuk le. Buk siapa? Buk sakila. Bagus sebanyak jerah. Si Haji perak 1 juta dah le. Bagian kau ya kak? Tolok bayar ya. Pesir biru buat nama tanah. Bungkul lah tak boleh cuy, bun-buan. Ah, Suruh siapa kok yo jebun buat na? bun-bulan kita tumbuh mana? Ya. Tombula. Kemang udah tumbuh nih gua. Macam kan? Apa? Ada 2 senti perak mana? Tuh, era perak. Sana, mari sana. Nyinglang. Kau mana? Lah le bocah. Nyika. Malaysia. Nyinglako. Rumput gila. Lah buat nale. Orang gahor. Hari-hari ini so buat nale. Mata petir ya.